mala ne dialen geke anda manundol Peter gadet so chaban ka ye ke content monetization amen charge kana Facebook la Facebook chana invite no de na content monetization de shop ka kor commission view ne 300,000 chiran ka shop kan view ne tam shi ka shop then be Facebook be benyin ko bakaw evaluate me rong ko de ji sol ke shi kan da sol okay me rong ko de ji sol then bukan misalnya content monetization ana bukan sulap kaje so mi chirong gaje then bukan gaje no dong ti gwa me joji la mi chirong ko eligibility man yam di lelata gwa re kan ni chop so gorde no misinen yala misalnya content monetization na gorde no bi mi bijak te gati bulat man yam o bi content original be kalat rewde o bi post ni siang ko Facebook dia den o bi alatila ko fried be kapal bi bilale mala mo ga mi jek si be post ko bu ko joji bi Facebook policy bi kula tiang o ki mo te mi jeka na la te kay di ko jibona charo do bulut so de large no kayo bi Facebook do bagwa ki bi account do ki page do bagwa ku ngot Facebook ko gor man yam lokano sole mi la dem la dunkur lokano pose mi takrem lokano la ti joje lokan ka ti jek te Facebook ya waje lokan ka so man bilel e o bitati bi ka pal mi ka pal ay silana to go den mi sinyu tiang dong bekan ji invite so channel run support ku nying nas ku share ka banyin ku ba ga share min tana ku video man ku share ku ja like ku comment. Thank you so much. Peace and love.